Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Kevin Studio.
Bukan, tapi kalau viral kasih lagu. Iyalah. Gak pernah. Udah ya nanti komentar ya. Pokoknya kalau viral akan kasih uang nonton. Betul, nanti kerja. Kita penontonnya duitnya 160.000. Juga 2 juta lah kalau bisa. Buat yang enak. Konten di situ Kalau kan. kasih aja. Pas viral. Oh,